ana me chese ma be de mu sa open o de bi be ma ne pe wa sa wo be hu ana na me chese be ma ade a mema hia respect be ma de omu hia o life my respect obu oni die woni mu aduano a woni mu hu asiesie mpaso agro bibia ye kama woni problem emma na obabu ho abekọ ni dem mu bekọ ni ku gate ye chi ne draw so sia sen ho no brother eno kra be ma na ni boss ana wa fele be ma nya be ma bi anya oba obu ade yo odeda ne form and o jan ko for oba we oye we intense and the basis so a obo said the other party the reasons as to why men do that beba esi so a obo said the other party na wakwa ware no obo ho say wakwa ye na duro wakwa ye duro be ma ye mu duro be ma duro obe wu eduro bi anywhere chese eduro bi anywhere e chi se udu be ma ye udu be ma ye mani no chen ma eduro bi anywhere chese na me ko be ma na udi ni ya botre ebra na me ye ko ya botre me ne ba me share gewe no de ne picture ba ebi kro onye ga ni picture nsu wa twa ga no ni phone so no akohoro no de aba o se me share gewe pesa me wale no na adwen ho a hwema me se obema bi anka ho a na so a check ya man bema bi wo mpa na obegini so obetreat you bad eno no chese wa hu se obi ka ho nti no ofo asam kwa no ho a obeden wa na abeko but so hu se obi enka ho ubu ade bibia ye okay unya me so bibia ye okay a bema na ya na nani di wachi wo mpra kra still nani di wachi ti obepe kwa bi obefa so bia na mpra no ni beja no wa betena ya make an what you say etu be ma odo ba no omo ye forget scratching ma no onya ba ya wo se forget ya mame what you say na wo ba no obetwa utidi atokonko bim etu obo wa sotro kra na ate ho oyima nyabotre ye ba be rawa se ya pense ye be ko bibia bo Rims o last 1 minute man omo ye duro chen bia man ye duro chen hey me say me rapper be popular rapper be owo industry mo e madam for ni pakrona oye eduro no ofren eduro ran ofren bisa ne say adenti na de bia o girl de oba ha adende no waye just say over eduro ran o si de bia na edini si o de bia na edini si o and industry nim sa guy no o wana friend ya ada for nso we industry no so e date girl ni da inti omushi amo kasa no si ye ni girl na because girl dey sa eduro so ene obehwe no waye o si e chi obehwe no waye o si na girl no ne squad nyam de mema ko edros wow enti manu so omo de mema ko edros chem bia wow I said manu mtimi ko edros I said o masi o mayasi ejuma nye deni ade o no dape no mtimi forget so ni baby a odi edro wale no tieni edro bia spy it is about the edro ko wale ne nka wan wale ne kura nke ye sweetheart so body ya ba be ba ho no ne ya ka wai quick bi enko blesses me ti he me hu physical we be say physical it me the physical asem na me kan duro ho asem de minim ho we kire say de metumi de me honam na ye ma watena me ho as bema no that is what my responsibility and that is where my responsibility ends. Good. It medi wuni good medi wedi wuni what you say ayi bibia e se fata se oba ama wotumi apemasem na me de honhum na mo ne be hia na se no nso na be ko honhum an de wow lie because honhum asem de me minim hobi but what I know is that a mad ye mema se so boafo it wo ko no o ko se obeboa na bia but one thing that I want people to understand, people of Ghana to understand, is that so your banner we outspoken na weni edin na opejuma people mistaking that for pride or for homaso and as simply because my hair is blonde, simply because I am show a little skin, people think say me mre me ho ase and as me nye marriage material. But marriage material ne wo mu okay enye dia obehye ne dia obeye ho no obabi ho no onyansa pa de bo abema me share obi at the person fell in love with my intelligence not my body or who am I but what is inside me no and na ni ye den eje ho and so issues of relationship with the osane na meja no a lot of factors come into play. Okay. It's on no about 4 minutes no. Okay. On no about 4 minutes. Okay. I will say mommy uncle blessings why. Are you my blessing? Yabo akwa ba. We the sisters wa betu obo. Dabi oh, me so wo sisters it we dey bibia dey ayabo trebo obo why. Na o magi ye adwuma pa, mo kasa pa, mo kanya sase, mo nya botre.
Blessing. Eja. Ya ti udi blessing na blessing no eye abrofudin meboa. Na ana amwaniwa amwanima emema dini ye amani ana ne ma ye amwanima me pa cho free me yo chiniba okay nice one ni aso ye konfo ba ne say na wo kokom ye motia for me 7 years motia brana me was 7 years 7 years yeah me kodin room 5 years okotena room ye kan sana bi mu kan but enye room e different world e wiase foforo okay enye nwuram saade but e hono nso no edan ni ade ni ho eye botan ni ade na ewo ho tina bi mu nim to kan say ye nwuram but enye nwuram 7 years ana motia be faa enti nwuram na wo hye won kwa na wo hye wana se no ne motia senior motia bi na hye na me ni motia no ana ne wo ho ana enipa na wo ho a wohom som ye nipa no ma dane ne fra bibi ye fa example sasabronsa munim saade no debut uhia ye wo mu abi wo enwuram omu ye nipa pa uhia na obeyire wa sa obetu nso awe ya oye nipa bra moti afa no no na busunya fa nkwo we na chiri kwan eti no one mo na adwen aba one emoti na adwen aba be ye pe eti duon be kire no so wonya bia no eno no wo be ye eti edu ba bi na so wonyini wo ho a wese na adwen nyina akoye omo adwen ni bi nko a eti wo hia wo a ada so obekun sana nipa hu omo ho no etie 7 years no na wo fie na me ni fie 7 years ndi na me wo fie na wo fie okay the kasa me ka kwan ye fa so moti afa me a em say ye fie no me nana no momre so no okay omu no mu ni mu nyame okay ntino obia ansom omo nji nyame ya bosom nana no mosom okay na me nana no no na ye kire se sika wo fie ho but na ba ni fie ho eti ebedu ba bi ma omudi a womawuo ti ebedu ba bi e ma me nana no ye se me maame ye se onbekwa akopemba e ba ni bi but won se sabra no de na nyam sum ni what say nei abosom so anomonam to mo konsuo bi na me ye koforidua so hyan man konfo koforidua so hyan na me ho man konfo na ensuo no mo kope ba ni wom so ne efe na eso so hyan e da koforidua krum nti eso so hyan eti sa so hyan ni mu e na mo koto ne konfo sabra na ne konfo ti ase e na mo de koto ne na na ye so obeboa wom nti na na ye so obeboa no na se me mamu bani bia den na mo de beda mase e no kire se me mamu bani bia ye de wo beka no ane ye beye no so ada se mo be hye bobi ana se bibi ete sa de san se wo ko ba bia no obamu abu akodu ba bi kura ne ye ka no kura wo toto papa so because unyi ni se be ye adwuma ba cho de meka no ate ase to mo ka sa wo de se wo ma ye bani bia wa hwede ne ho ofe ana ne wo pe na asem na fa no na soma no to mo de mo ye o ma adwen ne se ebia die bi obehia ne se anaso ba beto se menanani obeko nsuo mame wo ye mfa ne se ebia obi ache wade na so wani wo de de bia no uhia bibia fra na meye ma sa na mo ma adwen ye wom but no munim se sunsun masam na bosom ne yeden konfo ne bisa wom kibra mo ka sa no ene ko ba ne se omunya ba ne biwie ye na afi ba na busu no omo benyinyi no na ko ba ne se wo se bo hye omo hye no bosom ne yeden me nana no mudi so ti na se bosom na hye ase ne konfo be wi ne konfo san be wi na se o hwe konfo obeyeden obesom no eye nsuo no eti de ko ba ne se me nana nom kan me so abaako no de wankom ano no omo ma na etwere ana bosom ne san ka me wo fa baako ono so awankom ana no so omo bo ne dam na ka bo no no wi ebe kan me nua baako me nua pani ona na medi nechi ono so wankom ono so ibe wale ne kwa broche na bosom ne kokun no ho no de ne bai ne be sie no nti apart from no no ahunu se wo fa obi a wanyi a onye den onkom no nti na ne ode bekọ ye nkwala so eti odikan de ba me so nti mi no de ba me so ne se obewia me mofrase na kwan ye obewia me mofrase ma me se bra ye wo me no na me hadwen eti me so abaako me ma me nua ebe fan se me nana enua se me maame no 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 ono ompe ma se because of say ono na no ma abosom na aduane
eni ade nti no ompe ma asem ti ohun se de bi a me mani adin krakrakra na me de ba no me so ne asi mi so ne bu ho mko ya busundem ho a because busu ne mom ne ma bi ti se akom ne ma besi yesa bi so a edu akwasida ya a omugu sunsa eni ade nyina eti mi nana ne ye na adwen se onkom o ma me mani beti wo fie wa ebia na o ma nkom abosom no because ohun mi future say enya ade ma ni je sa ade no yesi mi so no mo de me kwa abosom de mo se ebia mo be ma me aduane te se to eni ade a na mini ibu hom ko yi apaya ni ade a na konfo no sabra na konfo ne ti ase no be wa be fa me no ne me ko no mo ma me aduane te sa honhom te sa abosom so ne ma eti na se oba be pema asem but ebedu baby no so mu hu say me de wi a me de ba na nya ade a me kom eti ene sa ade o be pekon bi afa so ti mi nana no so ba ko ye se ne sa ade a obekume me mofra se no nti o try me se obekumi nti mi ma me de me ko afuom ti da ono esusu senku obekumi da de no ma me de me ko afuom no o si wote o de mi esi ahyehye wono so edo eti bra wo do na no hu say my solia free baby amete no nyina bi ase na afo ni nchenso nkwadu owura mu nti no nkwadu ni ade wo ho to so hu se midimnika makodu nkwadu na me sere no se na me no ba ye mi gina ha wo so hye enwura mu na wo sere ti wo tiem no wo hwehwe me na ya no wo he ya no wo he ena o tiem hwehwe me to so obeto me kwadu ase na me si wo a me sere ena wo so me nsa no so ya kwala bone to se wo no kro bo hu ni nyina do wadi 7 no na mo 7 years pepepe okay eti o se ho no bo hu ena o tam me to ta mi di mi share chire na chese o so ma mi si fam kra na masan yira ti ado a wo do odi a wo nyina wo jae no fa ne kenten ne ade no kofie to so wo dru fie kra na wa ma ne no hu se me nana no mpe ma asem ni demirika a wo ba no se me nana no we fa ne ma me ye wo de na share chire de so wo hye obedi no ma me se na kra ba bi wani adu die wo hye nam he ebedi no si de bi fa ne ma me na ma yempin hu person ho no se na do ye bi da ben o si de bi ene de me am to na me se de bi ene de mejeje me nana nani kakra sa na bi hu na wa bono wode ti komo moni a won ate se na do ibi ana wasese gum bebre no de abompin hu no ntinka mindi na ehia me na mi hu ti bro bro tam me etena ne so ayese obomi so onyu o tam mi si ne so no okrokro me to ti aduane ma me first one yesi jama owa be bo na fun eden owa eden b okay ebe bo na fun ti bra abo ne bo na fun sa no no to me petin o to me chine fom ho no so ni ti miti abo bi abo me oni se wa sha ase na no wo kasa ena mi so me se ani epi hu na ne medin ti je se ba ne san kwa ne nine ball aduane ma egu fom ma aduane hwe egu no odi ni ti ti atonse na ni ti ni so ho ana ho eti om ko fa akrom ho komfo me yi apaye ne ade nyina anya adwuma na sto na ni ti ni ho ana ho ebedu ba bi kwa na no kro ntumi nkasa 3 days no de na chi enya yi no se no eno de ne be ko hospital because ano ni befu an what said there na ntwie pompo bi abo wona enti white bi shem to mo se om de ne be ko no makotwam ebi omu twam abe ma ni ti na ho na twetwen eso de do hospital na Dr. Janet ho sabre kwa no ntumi nkasa ena oka kire me na se obenum nsuo to yeso obekọ no se onjindi se obesan yakofie bi na yeseme na naka chen se jade wo keka no no se an ade enti a mababedu ho ni nyina se me try se mi hu ya ono mo frɛ me ya enti no mi hu ni future se akwala no wa hwa adacho obabetu abusua eniema ya japade nyina eden atu agu enti na me try se nka mi meku na firi ho na wo wa na obebo me no minim honhom ko edi akwala na chinti no enu ti na mama ba bedru he iti ye nei no ebi anu mantimi anko fie biem na me na se jansam na o keka no na obi a wo yale yi pompo no abo na se ade na abo na ama fa wutrimu a doctor ni twamu a de wo kan nyina to betwa no se omuka asa nti wo yeso ba nu so na nadimi ka ko senso ni bai okoto nso ni bai na kyese wawu iti sabra no so obi wu a yamfa ni hye fridge wo de ne hye fridge sabra kwa na fridge ni ho nti yeso mo de ne hye de ne hye adiem no de ne to kam de ne kofie han taxi de ne kofie ana mo hye na bam ye fra bibi abam mo hye na duro ena mo de ne kosi dem na se
edi 3 days a e wasa konfo be hia because ona na ma abosom na aduane na ne konfo ni ho to ona na ma na abosom na aduane ne ade nti no so be hia na be groma no se de konfo wu o ye ne pepepe eti no na ne na wotwe da a o mo ye no masie no nyina no saa bre ni me ma me so ne tonyo ma abosomfo okay ewo eye kroni so eti me ma me bo nwom abosom na se na ba na judum ye no amguso goro ewo fie ho efuni so dadem chese nkrofo bebre wo fi akonfo bebre nso abomo ye akonfo atwene ene ade eti sabre ni mu ana me ma me se ohun se mani kum to de me kwa akoto ho eti ko no de me kwa akoto ho ni mu no ana o ka se dabi ankaye ankomo so kane ensi me ho na ankomo fa mi ntu ani mu no se dabi omo de me kwa akoto dem na hwini ho a ebeye me na sabre nso se fu da fie ho ntina sa na adwen ne tanta iti mu a me de me koto dem ho no no so tete kane ibi first ne da tete famidwa ibi okay na oso sa ye fense kane ni sim ho no de okoi na me da ho ti da na me da ho no ana ohun se mimi hu se enipa aba edanim eti me bo pitrim na me sole na me tena ase titi na me mete ho no ena me hu se enipa miensa na enipa no mu yentienti anko a ena omote edanim omote ketene so wo medanim no mu gina ho na mimi mu mete ketene so ti me yasa me bebie ma no asu na mu se ya tukosua kosua ne tu ne be wura manum ti kosua ne be wura manum na mintimi nkasa kosua mo no to mo toe no e be wura manum ti na mintumi nkasa iti satan na mi super na susu na mi so na asa muntum achi mi tie so ne nkwa abonten ena mi sidem ho na mi show manim to mo chase so mo woro me hu niam nyina amro bibia ahwene mpa ma mi di gu ma senkro mo woro ni nyina edi gu fom ena saa bre ni mu no omo chase woro me hu ntale no mo de sedie eto kosua nyanya eniama bebre no mo de ba adanim om di bi pete danim ni hire ni powder pete den na mi juna me show sa be mi so anti no mi no mo ye nyina no na mi nim adekode nti no mo ye sa ne mo nyina no na mi nim ade mo ye wo edan nim to mo wie ye no mo de enwera fita bo mi mu na o mo de tuntum ba ko kata ye so dom de kata ye so ne nyina ye yirai ti bra ye yirai no mo yirai ye yirai wow ye yirai no na mi hu se ya kopie ewiase foforo na yirai no mehu with seconds mehu se ye tu se ye memon ni akwa kopie bia ye foforo na saa ewiase foforo na ekopie no so eye botan kuan na ewo ho botan kuan nti edu ho na jama panika se no te botan ne ba kum to commande na eboba ne free botan na no na omo de mi wuram na omo kasa no na omo kana mente omo kasa no omo ka because omo kasa ne biti se abu asun omo kasa te sa kokosun ene ade no iti na mente asem na na me nyina at the age of 7 na 7 years sabre nyina 7 years okay eno mbu fa me de me koi na na me obi na me so nyina ne mani edin na ne otia me entia mma me pokura se bi obewo fufuo mpo a je so de ahoma bo me nan ebo akonyam na me tena fa akwansa na wo fufuo awie wow enye sa me ba betena waduro nu prophetess eja asama wo kana no oshepa so body emu mame na me mbo ad mienu bi de ewia ya baba betoa so akom na wo kom no na ndie nsem na esisi so ede ba de na wo ewudie ben na wo ye no akom no mu enti mesro obobodie no so body emu mame na ye babaka na chese ya toa ekobodie no so ebusia prophetess eja aha ya babak na mesro wo abra na wo kom no blood bempa na wo share ewo akom no mu oh okay say me de na ikoye titi akom enye nneyi akom ibi iti no say etitiru fo na ba me na ase titi akom na ti sen say short by titi akom no ene hu bi said the first na ye kom abi hu say komfo bi tinwuram na because of say bi obi ba e na obi yale ye de na ba wo say komfo no bo so ne ba wo yera no ko pen haban ba what you say ene ye kom no so na ko social media kom okay enye no kro enye rare akom na ene ebi mu kom na enye no kro because me boso mo kra no ya me boso mo no me hu ni say on prema on fa camera ensi ni so na watwa no ena untumi nsha talent say the madresi enfa nanti krom patro make an what you say because
tambia bosom no ada so be shefugu bosom bia nim say onim Natalia wo hye bia no say wo ye den eno na wo say wo ma ne hye ada so be shefugu ana so be fra nwora because me nine ball for my 3 years ansa ne ya mamle ma me mitumi ahye mpaboa wow yeah eti first akomo no enye bi na mimi hu abusia momra Facebook ye de ne picture ne ebetu odum sisi ya momra na momehwe no na mo fan compare sisi the one where you saw no we see odum sisi momra pacho waware waware ebachan wa osofo me bachan your friend say mi kunye sofo right oh yeah like kunye sofo by oh yeah yeah oh Christian na obe ware wan sro oh me ne tena bra na me kom kransa na yeah me ne tena ya che abra na wo kom ni more nyira than 15 years ene fi ni kuna de bodru pa o wow na oyira na oye ni de ni anajudu na sokotiti nwura na okọ no wa ma na oye ni de ni enti na do kuru make love yeah ono na ma me free ni na metim ne mukura sa enyo ono anka me enti no make love e yode why not akom na a different world o comfort de ya kra na ne ho ben ne kakra oboa sa ka kire oh sa hwe on say yakra yebu yensa yentana abosomfie ena mi kunkurebu wo ho no ma ne na da no a ade a che no be so na niti niti na da mpa so na ne nan ni mu nyina sensen fom menti ase yeah ti sada boni bi kura du no a ebi na kwasi daye eti ebi na be ma no so opese ebi obe hawa adwen a motiantum be ma ne so to fom obenya ne no da fom motia no pega wuku no to fom obenya ne no da fom eti edumre bi no na ontumi na me de no bi e motia ne ya na omo ho oden omo ho oden so omo onti omo wia de no wujina obetumi aba be wia obi bisesi a wu wow ti obi wo se mi ton ade a mi hu na no mu ye wo do ready pictures na ready a misrawa ebusia momra Facebook na mo behwe no hey wunye mi na mi si wo wona wujina ho no mi ana wo sa so timani mu ai mi wo ye sure mi so hwe picture na esisa yo mo obi hu na ye serious o serious me de ni kunu ho no kwa ne hia me kakra ne fi ni to be so na oda form ni tisi ano ene moti obi ye wiki di pa o na ye say wo kra ntumi fa feeling as when you need it o ho abe wo na pese wo ye yi no na ye say beta mu kunu de na kwakoto ayi anafo na so da tifi na ye say wo bibi a tete pa ene okun de ordin da be hu message chia na san chia ne bi se be me na wa ya de papa wow no bi o komo de o den ware no man ye yie de nipa kra be kan ene ukunu de wa ya de o be me picture ye hu pa eti we Facebook na mo he hwe eti o pa cha say we ni mu nyina no na wukuru hu yeah ensan som ne gumi ko mu no e da na gu ko mu no ye wonwura bi wonwura me kan ho a ho betumi abora popa anu ne gumi ko mu no eti ensan som eti aha say no ukofia na aha de na mi ofie wa ba fie na woni da ho say ohu say dia otie dabi we de mehu eti wan hu we dabi eti wo gina ho no wan say ohu say wo gina ho we na ye dwabo na ne ye bo eti otwa me mra mani na me ho so but wo gina ho de na ohu say wo na wo gina ho me hu hwe de na ohu me hu hwe dabi ntu ohu e ba sa asa wewu ye du sunsum na ye adwuma eti age sabusum na firi mu ansa na wan say wa bani party dem ebusia mo say wo Facebook mo mbra so na mo behwe ehu o me ntimi kura hwe na nim bia misuro fi aye serious o meti abosom e me pacho nsusu ye be na dan abosom ne sumankwa ye ka so be ye sumankwa hema ana se oyo abosom a nsusu ye be na dem nsusu ye nantem bebre because sumankwa hene no ono so onim nduru abosom nim nyina onim abosom amamre nyina ti nsusu ye be nantem bebre so bi kom na se osanso ye sumankwa ni nyina kosiwa oh I see profession na nkama ni je ho pa o fi akomse no na wani amma wani nye ho nenye na dabi o ontube nchira sa enye kura mu wani nye ho me pacho na wo say celebrities ni di pachitru ba hodom actresses ni musicians ni ade omo ba ho nipa bebre celebrities bebre na ba me ho obi wo ho ma Ghana ha celebrities yeah obi wo so pempanifo wahu am be mani sika nya wale o nka ochina be ma we yaba ochina ba kokra de oba mbusa ni say yembo na ba kon aso mpa wale ono mpa wale opedie we be mani sika na we yama ni sika wati ase na usuro benya wa na de wa ba say
chimna adwen ma me because said obenwa me dia me pe bia yeah eti your celebrities ni bi eba wo hu say we say or your star wonim so wo Ghana has ah pa say won mawi obeba na eti me ka say bobi di a obetumi abo oh metimi abo wow metimi abo nana eni say your body wa ba twa yen say ka beba fie ai ene se ne nka pon ya na kojina se ho de kontima twen yen o celebrities bi onim wo mo a metimi abo ba oh e mani meme nyina o de ba ko leta bay what celebrity be ne ba wo hono mu a wo si ye adwuma ma na a wankasa o feel say e bia be me ya na so wo bai utiri mo onten na den wo be ye yeah mi hu celebrity bia o wo Ghana ha wagidin ye pa na ba wo bai no ono de wa ma ne say awale e no ope but oba ne say wanya pani pa bi wo mamu ha che say opese okokra ne mu afiri ti sa brochire Dubai no ne ade nem so odiniti kan be ma ne mfa eti mimiem na che say be ma no eti minya ne opanyina ma no ontofie ma no sisi adan ne ade nyina ma no owie a enya wale no peso wale no because o woyele na waja nesi wo onde e de kro nyani pa be ye 4 and 5 kra ne da oni problem sikana no wope onde sikana no wope o komni pada oh bebrebe asa ye adwuma ameye o komni pa na ko bi ba gi sikaduro no na sikaduro no ka cho sikaduro kwan da hokwa prophetess o komni pada do be ka sikaduro makum ni pada etimi na me kire wa na wo me frɛ nipa ne kra wa hwehwɛ nim e ma wo se fada de ne wo no se me na me frɛ wansa na wuku no iti se the Bible said na me so hinti djoba no onye den onye iti makum ni pada ana celebrities ni so ebekum nipa ne bia e wo wase e da oh bebre be se o mu nua no mu adwuma bebre no ade ba e bia me nu we adwuma we mo tete me yini free ho we yi peso agidin dodo da bi brena se 2020 maybe me de ade we about ma e bia yento ma minjidin what you say bebrebe e bia menum me pese me gidin pa anyu we ma yento musicians no so ba bebrebe bra musician one about e wo de nyabote nyabote fi yeah Debbie asemu ba nana hwe no one body bia o maybe de na me ni bibi I'm just surprised because we hear a lot of such stuff say ebia a myth and I say it doesn't exist obi so obi di he hu ni TV so he no movies mu so obi di ni akwa aduro so nya de but a name from the horse's own mouth mate it on no agia tum se ma yesi de ma fe na hwehwem na he sa hwehwe na hwehwem Nigeria movie mu a no cry oh say no cry oh say bi a nyame nsa woni so no o fe ne kra wa hwehwem ayemma esumba be say say no cross ba be da nim man test nya ho brasie no test but ya test me se me ba hwehwem mu this is your afa nyame sa nyame afre no anti sisi ade wo konfo me free mu kra more than be 12 years yo de omo Ghana ha se oni mo me ma na celebrities ni bi bana say omo say ebia your friend say do ye nyankuma de na say ye kumni pass be say emamia o charge no e o ba charge no o charge say oh say ne woni ne be ko ne say ebia ade na me ya ma no ebia say ebom ana say nipa ni wu a meji we bia be 2 billion meji bia 1 billion obetua on the brese 1 billion na se nipa kumu na fom papa it's 1 billion as 100,000 Ghana yeah na waje nipa kumu na fom it's we sikani minya sika pa mi fi akona mde nyema nyina cheche na mbedi nyame echi minya sika na mo ka sanye ka na mo ka sankasa obi oni mi bia ebeka mi fi achimo nyina mu ya etisi ya na amafo hwe wo no enkofo wa ye adwuma amamu omu se wo na oto yi oh obebrebe ebia na obi create micro social media na yembe shinse bia meboni din so ebia na mamodin ba celebrities the man na doso na mema no oh man doso chi mema no wanye nu hu se wakunkum nkofo be mi free nyame mu no mi bedu nyame mu ne de bebrebe mi ba that time ne de se wukum bi ba o satan de na me ma adwen nyina ye mo adwen sana mo adwen hu na na hye mi mu ne ntino ti na ye wo de na na mi ye bia mi ndwen hu Ndifi sisi odi na bra bototo ebra sa abre na ebi oso de nyema nyina ache sisi anu bibi e ba so sisi ase
you heard the story of Moisha Modiana as will be for Yamiana Ufanyamiana he say ton onyama nyina na aseden ana se sisi a wo bedi nyame achi a ye de ohia we say na de nyame achi a na aseden mama nka asam ncho me de no enye obi ne be tu mi fo na enye obi ne be kasa kire me na mi gya yo ena obi kura ne be tu mi fa na sofo obi ne be kasa kire me nka mi ntie but me de e ya abofo e be tata me what you say na kasa me story ne wa enti na che so yati ase a so wo akom nu na so ye powerful o sofo obi a ntumi nsesa no obi ntumi nsesa je se nyame bam me pacho because wo de wo pe jai akom a wo do pe betimi ejai kan hunu se wie ne be ye osuni awrewo wo de wo pe jai akom na oh me say se wo to wo niam agu a wonim wo to niam agu na se enye nyame na afre wo a ene wona to agu ne nkan wi but honhom no ote wo mu oh your spirit ti se de nyame your spirit ya mitimi de mani hu motia saa na medi mani hu bofo de a ene na be da ka so betimi akombronsam aje se nyame abam nyame amema untumi nkombronsam da yesi asofo sisi ya no wo mu wo ye friend say wo mu wo Ghana ebi bebre ya konfo ena o ma aso ba sesande abefe ready to say sisi media na mi hu ye menka minim so bi ye konfo ana obesa kirade a ene de minim hu issue bia but se nyame ne frɛ no so bi ye konfo no be di nyame achi enye bone but se nyame kan no de ye adwuma ene won da veti ye de bibi asan tai kire dia enu na ehu because atemu da no enu de ehu pa but se wo wasati bi na nyame afrɛ no afirim ene oba be di nyame achi ane woto ne huniema nyina agu no apaw ne huniema nyina na osema be di nyame achi dia ene no oye perfect but to me nkasa diema wunya wa nyame mu ebronsam nkyem no obetimi dia besom nyame mana yeye entisi a metiase a wonioma wo dia che ne nyina means so ye perfect yeah wow niema me nya firi abusom matale se even do party kra me nya wo a de ni nyina che me de bi tu me tu bi kra gu ye na sika ni nyina fine oh ni nyina me de bi che wo disika na me cars ni ade nyina me de bi che na omo amodi a che omo no takwa dompim na me wo na omo a wodi wusa sika ni nyina ne cars a che nyina bosom ne nya omo hwe oh se enyomo na hinti dwane na mum so me na me so eti so mo bibi a me no nka so mo de ba me so ne awodi di ono de enyo no kobre eti obi kwaji sikedo no ma bidi a papa wo do ni mo hwe eti sisi a wona mo no sisi ya wa fe rade a wo kana bia na obi so tie ancestor na onji ni ada na so we sia na so wo che diska onji ni onji sika no woni efi akon mu nyane o ma fi akon mu akodi asofudie for 3 years Emma me saying so me software for no 2 years 5 years wow ansa na me ankasa me ba besi ma solidan e wo kumase ansa masa besi bi wo akra ha ti mi free mu nyene no you dey no see asori no enkrofo boa me asori ne friends eh Erade Kasa prayer ministry e wo area be aha no mo wo East Legon Asalboche school junction ya East Legon wo asori wo East Legon yeah Asalboche school junction he ya ye ni Trasako gate na ne boshe Trasako gate hey fi ye nyebe ko bi nyame adom on the 5th September ena mi bia no e wo ahai asori kase pa yeah kase pa oba besia esi asori dan fi ye be ko bi wa ye be ko hwe bi tinam se nyame mfrɛ wo a emfrɛ wo fi ba cho be nyame no frɛ me no ene wo kyerɛ me kwan ya mefa so amedi yi na obi hyankom anase obi e konfo na sesisi Erade afrɛ na so wabemu a is it necessary say owo se wode ni nyoma che yeah o se wode che efri se unse nyankopon ye munkuntwefo hwe se ukọ Yohane ti do anchichemu du a Bible ni so wifo ne ma Jesu wo bewia na wakum no asai na Awurade aba mo nyankwanya no so eti so obronsama bewia wo sabra no wawia wunimo ana nya Awurade abam eti niam a wunya wo obronsam ne nkyenya so wutugu na bedi nyame echi wia na ye wia wo de na wunim eti ade bia wunya wo obronsam nkyenya bia so de na ade ko tugu no hunu se wapa ho achi eno wo hihya ha wo bia ba wo so enye yie wo hihya nim guase a enye yie na wo de wo se me konam wiase akokoma nya sika ade ma na de be so nyame onimu nyame frɛo fifi ipacho konfo bi wo Ghana ha se ya wakom ye nyina ye nim so no ye konfo ene o se evangelist fifi a mbrase kwan so efie na ogire ma na odi twa video emra na o ye konfo no the same efie kro na ogire mo ene o evangelist ogusu di twa pictures iti bibu se o mbrase kwan so ono ye konfo na
okoshe ne niam ye nyina ye ni tue bia ne o se o evangelist ya still la ogusu kuta ne cars egusu live ne life say na first na otie no me pa cho they say if I'm taking it from their okana me ya analysis na say no enye full time asofudie no odi no a communicate kakra because ne niam no gusu wo ne ho mama why na ka kire wo say wo free akomu a ne ya ma evangelist why na ka asa asem ne say Bible himfa ne wo so obi free brunsam sumu ano owie ya yes we evangelist enye nokore nti mama ne de enye nokore enye me de me kasa enye nokore say de ono no say o evangelist ono no say nyame afre no but me de ka me nko a enkanya sa bre no be evangelist nokore pa na me ka kire onfa ne ho ne manche tinie onfa ne ho ne manche na ahiafo eni wonuma eni bie no won boa wonom na won pa ne ho achi no okwa hya sofo ase na sofo mfa yensa hu ne so emmom paye emmo no emma ntintim ansa bia ye kura se bi okobo asukura no enye no ti ne ba muma yen kan ya asem me yen kan ya asem Fifi my next question I was asema o kan chese me no I'm totally confused. Yeah, sir, o probi asemo a na ate ne ho asema ye we ya namboa eti no media ka me nko a evangelist no be ya no problem but a new time ubetimi adimu se obeka nyame asem a kire wo bi me pese sase we say me ka wasem because me can me work questions because nyame tin ye ba na kofa bae na kofa bae o say wa catch with Matias whatever it is biara ono your friend say ye nua ba na say ye maame oye evangelist no ebia wo no yankopon ka kire wo se fa oni o ma che e na we bia ono no de no so you totally different we don't want to know. So, yes. Okay. Ebetu ya basa, we don't want to know. Say bia your friend say on him ade Yankopon eba be ka kire ne say on fa ne manche. So ka Yohani 10 verse 10. Yeah. E hono Bible na yenso ye constitution edi sum Kristo. It's the constitution naturally say we pa wo ho achi do nyama nyina chede. Na you have to go by the constitution. Nyame kro na ofre evangelist ne say nyame kro na ofre prophetess. It we cannot change the subject matter. So the fact still remains say nyame kro na ofre sa ba nu dia. And you pa wo na chi no fa ne nyama nyina nkoche. Urezi Moisha ediebi sisi ya o ka bibia ba Moisha. Moisha issue no what? Oh Mati. Okay. It no amafo bogu do so say on fa ne nyoma church any idea why you know. Is it the right thing? Oh, Moisha de no nya konfu. Pacho that make an uti ni. Oh, no nya konfu but no so as a wakuko. Moisha nya konfu. Okay. It's no no de ni say ko de che. Eno de no wo wiase. Ana fe no afiri wiase na ono wan koso mawura no mabanu. Pacho tie ni ye. On so mawura no mabanu. De make an what you say. Me fan say on wale. En wo se won wale enti abiri bia ono afi se obe wale no wale eti na ono onye boni bia pacho da make an what ya say but boni a wo ye ne se ebia oni nkrofo de deda eni ade na no kura na enya boni bebre sa ebi mu kura ye boni e chinsa ya wasofo bi wa kura mu kum nipa de shon property ase no so e bra na me kom na asofo ni bitumi ba me nchen e ma ye tumi kodua toa e wo na asole kwan no ma no because I say na what you pene do ma ba sole ni bebre wura sole dem wa untumi mpie biem so fo ne ye don ye den you o ka asempa po ka sambo ni wakem eno so e okay eso enso mguso de som nyame Ghana for asemba ko e ha mo pa mo pese ye friend say wo abai membisa ne say o ka say mo no so na wokum we one e meche we die wo pen e na esisi Awurade afro eti Ghana for person mo find out say I was say wo kasa no I was say ye be pagya wo police echo question wa na say I was say eja wo sa oh mini problem wo be ko say me eye honhom asam ni working e na yade a me yi atwam enye ne yasem it is as police for bad so so mo be pagya wa you will go o say me ko na so mini boni amaye ntia wo be cheme na sa boni a wo ye wo so wakunkum kofo say ni atwam ana sabra no wa hu na say atwam di atwam o ka say mi so say o friend wo ayi ana nipa no nya say me kochi wo be kun physical honhom asam me friend nipa no wa hwehwem wo na wa ba so ba gi sikaduro ni mabusa wo say
wo bi a wo pe na asem because kedro na age de wo pe na asem pa na betumi de ne kraba etu wo bi a pe na asem o we bi a me wonua bi wo ona bi bi am ne ye sa nipa no so na se onya kukuduro ku na wo sika beba wetimi aye o so be ye etie bi kura wo po wo ye no eye wo ya de meka no ate ase wo ba ye be frɛ nipa no wa hwehwem ni abusa se wonu nie de din na de be ma ye ne de be bo ni din na ne kra na ba obu on so afrɛ na ne kra ma ne me ntimi ka bibi se de nyame nsa wa ne so no frɛ na ne kra ma ana de nyame nsa ni so frɛ na ne kra bi ba okay pacho meka no tie ni ye ma te ho ni ye ba sa ne kra ba na se yesese kan ne da we fana fa wona e wo mu sa wo de se kan na wo no kameka sa nyame na mekunu ba sa me ma mfre honhom na ma wan ka be de kunu eti yam fan say ukum ni nya physical ya spiritual eti your friends are police for mun delay spiritual ise wo de se nyame na yetem afo wo ho na wo bo wa kuhukun ni be hu na wo fi moja na wawu a ho na be hu sa so wasi ni ba na ya cha say wan kasa sisi a wo na wo ka wa de ase se ni enim ni po wo kunkum ye eti wo na sisi a ana man kan ano sisi ya hu se ayi ana so se nipa titiri na ba ho ti nipa titiri wu nyina na o se etumi ba ni bebusa sa hene oya ma wadaroma he ne yi owu frum ye nchew na kosom aban kakra ana nya sa somebody maka wa kasa police for be fa na da me gina ho isa mi ndwandro wakada ana maka because social media ma ana police for bia ma also na sa police no onche me se me chi aso me sie kuno ana wa chi nso ma chi obi akuno ba wo ka no me take it serious o wo take it serious kra untimi enya me hwe because spiritual ade ama ye twam enya nei ti atwam yesu ma sam nya na sam ona se wo kenkan ba kra me no me boni amaye no eno na me kan ma nipa hunu me boni amaye na me meka se me sachira ya chenti no ade amaye me yibi afrem ya me kan oso me ka me gusu pa mu ka me boni eno ti na nya me frɛ me so obi ya na je so obe call no mo a na we hu eno ti na nya me frɛ me onyema mesro da be no be se nya ho biom ne wa ba ne abonkomo because enkomo na wo se ye code details celebrities here dia di nyina wo se ye hunu na o to be kire say celebrities mo ade mo ko ye nyina ye ko hunu nyina enti da be na wo ye sure so betumi aba biom me dem wo hotem bia ba ready wo bezi wa kra na kuma se me wa kra here o wa kra here okay enti tem bia da e be fro bia no okay enti yam about 2 weeks me no problem we are sure yes so say me bebie me church na wa kra na no enti I say on the 5th September on the 5th okay